apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Neh, itaman pa nga da ka dito'y balay, sika, pipita. Ha? Abay, di ka mapan, iyayan da berteng. Ah? Apay ijay ayan da berteng lakay? Ay, sus. Saan man na nagkurred ay taki na maritis mo? Anya? Kahit no madam mati party iji balay da. Simang pa di anak na naggapo iji Hawaii. Ay nawaw. No chismis alisto ka. No ponsyon di mo amaw. Unay kamutin lakay. Jakla na amon kastanti bagbagam. Mala, inak man nga rod agpulas. Sambutot ti pinangan. Nay, apay nga itakalaang kumari pipita. Ay na kumaray, jakmet na damag asimang patgaya man ni Punsyo ang naggapoy di Hawaii. Ay na, sana all talaga. Sana all, may anak na galing abroad. Anya? Sana all, ado ti chocolate na. Si kakit dimot kumari. Alaki din, in kay dya kusina. In ka manggao iti kanam. Saan ka asana ul dita. Ayun mare, talaga nga inak aggao. Tanay, mabisinan ti buksit ko. Ay, sana all talaga. Sana all talaga. Anang, apa yan? Itay kay palapalpaliiwan, kabayatan ti panagsilsilpon nyo. Ulitan nyo nga ibang at ti sana all. Ah? Ay, kwa. Sana all kunak panakitak da ito impos ni Maritina a picture na ijay Boracay. Ha? Ay, kaano nga tamad ang makapanak ijay Boracay. Ay na, kasla nagganas ti mapanagpag na pag na ijay igid ti beach anya. Anya? Sapay la ko ma, tag milagron to. Kat addan to mang sponsor iti panagburakay tayo anak ko. Amuyo tatang, kabayatan ti panagsilsilpon ni nanang itay. Sana all ti sang kay bagana. Anya? Saan nga tanga da kurkurang ni nanang? Ngamin, pagsasawag may maysa. Ah? Ay, awan anak ko. Sika kit dimot. Awan ti kurkurang ti inam. Apay nga rudang kas jengay. Isungag sasao, iti sana all, ngamin. At daman siguro nakita nan iti Facebook nga umapalan na. Kas mo ni nanang mo kay. Kasta aya, kunaklakit din na da kurkurang ni nanang. Makapailag ka mo't anak ko. Ay na, mairwam ka ka din, iti kas nga ugali ni nanang mo. Nay, si kamot gayam ti masabat ka bakla. Papanangay. Ay na, papanak ko mga mare. No saan nga ije salon ko Nagsapa kamot to. Wen, masapak taado ti customer ko ita. Amumat apa nagagraduar ita sa anaya? Un nga agpaisoan niya. Ay na, nagaduman nga rod ti kwartamon. Ano kasta? Ay, sana all talaga. Sana all. Anya? Sana all maraming kwarta. Sana all maraming customer. Ay nas, sana all makagatang tumanen iti kabarbaro akawas na. Gantag papintas na. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sana all ka, sana all. Hey, inak malangan. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, nanapiling. Ay, wan, siya nga raw pipita. Ne, anya ngay day ta imot yung nana. Ay kwa, natang day tawi.
Ipan ko man ijay tersina ni kakabasyang. Ipa-display man bareng adamay at agumatang. Ay nanana, sana ulman nga ruden numalakom day ta, kat kwarta manan. Ay katun imbag lang nga igatang iti kapay kun asukar. Ay katun anana, ay nasana ul talaga. Mala, mapan kan iti papanampipita. Tainak mat aglako iti natang. Sige, nana. Ay na, amom ka dilakay. Nasabat ko ni bakit piling itay. At daimot na anatang, mapan na kano ipa-display ijay store. Ay, kat di na saya at nukasta. Naimbag pa'y kankwana. Inton makalako itinatang, addan tumanen kwartana. Ay, sana all talaga. Aday ta ka man ako nakaon. Sana all ka, sana all. Hindi no kayat mong adda mo kwartam, agmula ka mo't itinatang. Iti kasta, adda mo't apitam nga yung kailakaw. Kumaalakay, ngam awan mo't nga rod pagpuunak, pangalaak nga iti gatang ko iti bukal kas kadaabo na. Anya? Ay na, sapay la kuma, tagmilagron taw, kat addan tumangtad iti kwarta kanya. Anya? Tapno saanen anas kan paing agmulak itinateng, tapno laeng agkakwarta. Anya, kastamot laeng timbagan ni pipitakan ka bakla. Ay, wala na. Tunggal masabat ko, sana all ti bagbagana. Ay na, marurudak. Ay na, uray siya nga raw. Namin anong na nasabat ko. Sana ulmot laeng ti bagbagana. No jakla pampanunot na masair iti ibagak. Ibagak kuma atap no saan nga sana all agtrabaho kuma. Day tangarod ti kunak ko mga ibagakan ko na. Ang amangan no tagidaksen naman ang amumutan ni Pipita. Ay, sa bagay Uray na saya at ti ibagan, no saan na saya at ti pan nakaawat na ay na useless. Bareng adan to ti makaiturod amang ibagakan ko na. Nay, si kamot gayam ti lumabas, maray, naggapwam ngay. Ay na, napanak man nakisak kay di ayanda kumari dolor. Kasta ka day kumaray, ay na, naimbagpaykan ka. At damanin kwartam atangdan mo. Sana ul talaga kumaray. Anya, sana ulmaran nga ibagbagang maray. Katwan, naimbagkan ka at damanin igatang mo itinaimas asidaon nyo. Ay katuna maray. Ngam kasta unay mo't abannog ko. Si kakit di ati sana all. Sana all adalaang dito'y arubayan nga agin indayon iti agmalmalaw. Si kakit di mo't kumari. Agin indayo nak ngam awan mo't kwartak. Iso nga ibagbagak asana all. Nya. Nasaya at nagsabat ta, Oliver. At daman ibagakan ka. Anya day ta na. Ay na tunggal masabat ko nga min di bakit mau. Sana all te bagbagana. Nang runa numakita ng adaimot ko anatang amapan ko ilakaw. Ha? Anya nga ta, no ibagamot kan kwa nang agmulay tinataang, wano agtrabahaw. Iti kasta, saan nga agpatinggalaang iti sana all. Day ta rod na. Jak ammo ni Pipita. Manun adaras nga imbagakan ko angem di na ikan ka no. Anya, Masapol siguro asabali at tao ti mangibaga iti daytaken ko nana. Ngamin, no siyak nga asawa na, ha? Di nak ikan ka no? ay nawaw, sana all talaga. Kita man da iti picture ni Lloyda nga impose na iti Facebook na lakay. Apay ka di. Anya ayat, impos na. Ay na, napanda nag-beach lakay. Anya? Sana all talaga. Hay, kaanuak nga tamot ay makapan ijay beach. Idi manan na minsan nga aldaw, nakitak manan di impos ni Maritina a picture da ijay Boracay.
Ay, saklangan ti saan pa'y anak kapan ijay beach. Ah. Ay, sana all talaga. Ay na, pipita ya. Sapay la ko ma, ta saan ka amasaer iti daytoy nga ibagak. Ha? Tapno saan ka lang agpatingga iti sana all. Mangged ka mo ta. Tapno agkakwarta ka. Iti kasta, adda igatang mo iti kayat mo agatangan. Wenno adda aramatem no adda kayat mo apapanan. Nawatam. Anya? Kasta timbaga nila kay muken ka? Wan mare, imbaga na mo tin amang gadak kanong tapno sa anak nga agpatpatinggalaang iti kasasana o. Ay nakitpud met. Tapno saan ka asana all. O, di trabaho ka met. Tapno iti kasta, at kwartam. Anya? Tunggal agsabat na, dahita ka na yung tibagbagam. Ay na, makauma kaya. Ay, isa pa nga asim, agtrabaho ka. Anya? Ni, da kayo matgayam ti masabat ko nanapileng. Ay, wag pipita. Adda manan imot ko anataang. Ibagam manain asana aul. Ha? Ay, kwa nana. Saanan? Saan kun nga ibaga? Nay, pipita. Pudno di imbaga nila kay ko kanyak nana. Nga agmula akmet iti nateng. Tapno sa anak laeng nga agpatpatingga iti kasasana ulko. Anya? Ay na. Nasaya at imbaga na daytakan ka balasan ka. Ay katwan pudno timbaga na. Dayta oras mo akasasana ulmo iti padam ataaw. Kat no inusar mo anagaramay wano nagtrabaho. Di saan ka asana aul maawatam. Ha? Ay wan nana. Ay nawaw. Nakaskas daw. Binagaan mo ni Oliver ni bakit na? Ay naman nana. Isuadinan balbalik senti sana all. Ay, Kasta kaday, nasaya at ang arod no kasta, nga mainuray siya, no agsabat kamay, ay, di nan ibagbaga dayta sana all adayta. Maininsultuak man no kasta ti ibagbaga na. ay wala rod. Ay na, sapay la ko mataagsapulan iti trabaho na. Katwan na, ado magtimabalin na pagtrabahuan no bilang laang. Adaw ijay ilay, tapno adda kwarta namot ngay gatang na iti kayat na gatangang. Oh, kumari man yan. Imbes ko mga agdiritso ka amagna. Ngam iti nakita nak. Ay na dandani ka manen agkurba tapno saan tang agsabat. Sabaten naklatta ka de. Amok alikliklikan nak mare. Di nakadinliklikan. Ngamin, saan kun nga ibagati kanayon ko nga ibagbaga no agsabat ta? Anya, kaya't mo asawan, nalipata mo, di sana all maray. Ha? Kwa, saan mo't mare? Memoryadok pa'y laang mo't. Iso na laang, tadyak kayaten abaliksen pa'y. Ngamin, amok ama ka pa insulto mo't. Nukas jay nga amin amakita kat iso ti ibagak. Ay na, nasaya at marita na panunot mo dayta. Saan mo't adakas nga ibagam dayta iti adu at tao. Nulakit di agtrabaho ka mo't. Saan atay sana ul ka nga sana ul ngam di ka mo agtrabaho. Awan Wen kumare, naamiris kun dayta. Napanunot ko asaan anasayaat. Agyaman akno kasta, kumari pipita. Ni, bigbigat pa'y lang nanang. Ngam nakapulos kayon. Mapanan nyo? Ay na, mapanak ijay ili anak ko. Adda ngamin nakasaritak nga akin ko kwa iti may sa apanganan. Ha? Agtrabaho kas servidora ijay apanganan anak ko. Kasta ka di. Ay na, nagsaya atin ngay. Makapan kay tumat iji burakay ano adda kwartayo. Sana dayta, sana ul ti bagbagayo.
Si kakit di mat anak ko. Amo matan ti pagpagam. Malain na kon. No sumangpat ni tatang mo nga agga po anang iwayway itinuang na. Ibagam anapanak ijay ilewan. Sige, ibagak na nang. Anya? Napan ni nanang mo ili ang nagtrabaho anak ko? Wan tatang, isutin ako na itay. Kasta ya? Ay nawaw. Nagsaya atan no kasta. Wan nga ro tatang. Kamordyanan na, kahit nakapanunot mo't lang ang tiinam ng trabaho. Apaw! Si kamagayang pipita. Nagsapakan. Papanam. Ay nawaw. Sana aul. Akaslaad na patag apapanam. Ha? Nakayukit dimot nana. Mapanak laang ijay ile. Apay. Adda pagtrabahwam ijay. Adda nana. Nagaplayak man ka servidora ijay restaurant. Adamot latimay sa agayim ko nga agtrabaho ijay. Kasta ka day. Ay kahit nasaya at nga ron, ano kasta? Una na, agtrabaho akman man. Tapno sa anak laang asana all. Ay, pudno pipita. Pudno dayta nga imbagam balasang ka. Ay nawaw, papanam ngay kumaray. Nagsapa kamutan. Ay kwa, mapanak man ijay ili, mare. Inak man matagtrabaho. Kasta. Ay nawaw, sana ul ang arod kumaray. Anya ngay ti trabahom ijay no bilang laan. Nagaplayak man ka servidora ijay may sa restaurant, maray. Kasta ka day. Ay na, sana ul talaga maray. Dinak man sana ulin dita ko, mare. Kasla nagmat iti panagdengeg ko. Awan mo tirumbang nga apalam iti panagtrabaho. Ngamin, napimpintas ti trabaho ngam siya. Maday ta na panunot mo day ta kumaray. Isuan na saya at agtrabaho kan. Tapno saan kala ang asana all. Maawatam. Wen mare, sa anak mo't kat amaag tapno jak maawatan. Anya. Ay nawaw! Agtrabaho ka, iti kasta, saan kalaeng nga iti sana all nga agpatingga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script Ni Mr. Jeffrey. isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.